Sanibonani. Sanibonani. Yeah guys, khona lento ephathanayo le. Khona lento ephathanayo. Especially uma umuntu kamoya. Anoyivumela guys sometimes. Yeah, sometimes ungabe yivila kodwa kunento kumele nje ukuyivumela. Yenzeke because there's a reason behind it. Kunalento leka ephathanayo uzizwe ungafuni ukwenza lutho. Uzwe nje ungafuni ukwenza lutho. You don't wanna talk. Awufuni ukubheka i-TV. Awufuni kuvuka. Yeah, ungavuka around endlini fine but awufuni ukuphumela ngaphandle ubona abantu, you don't wanna talk to anyone awuna stress, alright. Leyo nto leyo abantu bakamoya nivumele iyenza inokwenzana akusinto ya everyday but anoyivumele cause uzothi uyafoster ne, especially uma umuntu kamoya uthi uyafoster uyavuka no phela umuntu wesifazane onjani manje mangizole uthi uyafoster uyavuka nje uthi ake mhlambe ngiwasha amakhethini nyana ngiqaqa umzimba ke ngenze uthi uyagibela nje phezulu uthola ikhethini uvela uphuke or uvela ushibirike nje uwe ulimale or usukuma uthi uyasukuma nje uvela ubhinyika inyawo nje endaweni flat level nje kahle why ufoste lento ebekungavumi ukuthi uyenze. Ukhona lowo moya lo kubantu bakamoya ningawulwisi anovumela. There's a reason behind lowo moya lowo. Kusuke kunalomuntu ofuna ukulawula esimeni somzimba wakho, esimeni sethempeli lakho. Kusuke kunalowo muntu thizeni ofuna ukulawula ngendlela yakhe. Ungalala ungafikelwa ubuthongo kodwa nje ukuthi uvuke usukume wenze something kwale straight kwale. I-TV yabo namanje naya iblank ayivuma ukuthi ngiyibheke, ayivuma ukuthi ngiyibuke. Akusilicala, akukho wrong. Sometimes kumele uvumele ispirit sakho umuntu kamoya sisebenze ngendlela yaso. Uvumele ispirit sakho sisebenze ngendlela yaso. The only thing ongayilwisa ke uma ngabe ke kwala ukuthi uthandaze lapho sewungabona ukuthi there is something wrong mhlambe bayangigadla bayangishaya or in but unormal nje uvuka uthandaza uphuza amanzi mara makufike lo moya nje othi hlala relaxa ungaphumi ungakhulumi uvumele lowo moya lo uvumele ya ubhekeka ngathi ulazy ubhekeka ngathi unjani but when uyazazi ukuthi you not like that and uyazi ukuthi ngihepha ngikwadiswa ngayilutho awuna depression awuna sifo sabelungu awuna sifo sansana uyazazi ukuthi ngihepha ngikwadiswa next but I'm lazy just to wake up just ukusukuma just to talk. Bantu bakamoya nuvumele lowo moya lo usuke uvimba something uzizwe ukuthi no angikho ndawo but I'm lazy ngiflex ukuya lapha efridgini ngiyothatha i-apple it's not a transmash but I'm lazy to do some stuff around the house. I'm lazy to go outside. I'm lazy to talk to people. I'm lazy to greet people.
outside, I prefer to be alone. Uvumele lowo moya lowo. Usuke uvimba something esuke izokwenzeka in any way. Thokozani.